babun gal dambugal na yota en fi salati ahli al-adar fi julde yimbe joomiraabe nganto benno be gasata julirde ta julde mabbe nde hino selli. Ahlul adar ko wi'ete yimbe joomiraabe nganto hum kon ben al marda ko nawnube be, wal musafirun e voyager be, wal khaifuna e hulube ben hulube aybe, alladhina ben be andanda hore ma la yatamakkanun ne wanta ko be min ada salati immorde tottugol julde nden ala sifati e do sifa allati on yuaddiha mo wawata tottude dum ghayral ma'dur mo tawata jogaki nganto. faqad khaffafa ash-shari'u anhum be do gomdi sharia on no foy gintinani be no sulhinani be lego, wa talaba minhum sharia no dabbiri be an yusallunde be julata hasba istita'atihim embere taqa mabbe on. wa hada dum do min yusurin ko jiya dum e newende hadhihi sharia e o do sharia islam wa samahatuha e newende makko. faqad jaat gomdi ari yarfa'u faqad jaat gomdi islam on ari bi raf'il haraji fi bantugol ko wiete kon bittere nden ittande. qala Allah ta'ala hina do seede on Allah dali wa ma ja'ala alaykum Allah wadanali on fi dini kadina min harajin immode bittini. wa qala ta'ala la dal nokugo yuridu Allah bikum al-yusr Allah ko newende falana wala yuridu bikum al-usr o falana ka on sattende. wa qala ta'ala dal nokugo la yukallifu Allah fa nafsan wa illa wus'aha sona embere ko ki wawi kon. wa qala ta'ala fattaqullahu li alla mastata'tum embere no wawi don. wa qala nabi anaba sallallahu alaihi wasallam maki idha amartukum simi yamiri on bi amrin fiyake fa'tu minhu arde en fiyake mastata'tum embere no wawi don. ila ghayri dhalika faade ko hina dum minan nusus immorde e dajje immorde e jiye ele manji allati den tabayyanu den bangina fadlullahi bural Allah ngal ala ibade do jiya makko ben wa taysirihi enewene makko den fi tashri'ihi ender sharia islam makko mo shar'i ni min dhalika eno jiya mum man han koko wonden e mudum bisaddidin immorde بسدد الحديث عنه. ومن ذلك نجي أيمون ما نحن كونكو تاوتا إنن بسدد الحديث عنه في تيدنغول يوتغول فيمو وهو كون دون كيف يصلي كهون جولير من قام به on immani man qama on mo nyibi bihi e mudum udurun ganto min maradin immorde e nawnare aw safarin ma voyage aw khawfin ma dum kulol. awalan aranun do inde yewta fi salatul marid julde nawnudo. inna salata ande do no julde den daiman fere wo ala none wo none la tutura ko de accataake abadan poma. fal maridu nawnudon yalzimu hino waddimo an yaddi salata de tottata julde den qayman harako darido. wa in ihtaja so hato jini non ilal itimadi fi baragol ma tuggagol ala asan e do tuggordu wana wa ko nandite dum ma baragol kamiru fi qiyami e daragol makongol fala basa be dal kara ella la yo tuggo ma o baro lianna ma la yatimul wajib nde tawno non konko tawata timminta wawata timmude wajibi o ma la yatimmu konko tawata wawata timmude al wajibi on illa bi sona sabu addugol dum faw haray dum don kadi addugol dum don kadi wajibun woni wajibi fino wajibi on timmira. fa illam yastati sitay woni wawata al maridu nawnu don al qiyama daragol fiw fi salati ender julde den ben ajisande o ronkata anhu fi daragol ngol fiw masalan aw shaqqala ma satta e makko hati da so wawai aw khifa ma hula min qiyami immorde daragol makko ngol taw sabi bin ziyadatu maradin beydagol nawnare masalan ta so darike ko koyngal ngal beyday buutude beyday heewude aw ta akhara bur'in ma beyday nettinde cellangal letay si arali fa innahu haray o do wal halatu al hali on do ma dakara ko janta kon yusalli ko yujulu qa'idan ko jodido. wala istaratu sar'inaka li ibahati al qu'ud fi dagagol jodagol fi salati ka julde e fi salati ta'addur ende julde ngantini don al qiyama fi daragol. wala yakfa yonata li dhalika dum
adna mashaqqa ko buri ko foti fandude e musi ndi hun nawna tundurma do ma pali hun gokkuni immo joro e jodagol juula ta ino wawi darade juula wala yakfi yonata lidhalika jodagol juula ngol dey adna mashaqqatan fi tampere hun fandukon balskoni al mu'tabara ko taskete dum kon ko taskete ko hata ko be jode al mashaqqatu zahira ko tampere feñu dara yidu dum do wono andi wagada jamal ulama gomdi do fottani jomirabe gande ben ala anna man ajisa e do wonde kala orronkudo anil qiyami dara gongol fil farid kafarilla sallaha ko yulu mo qaidan himo jodi wala yadata alayhi haray o yobata o fillitotako wala yan usaray duitaki goy kadi thawabahu baraji makko ni watakunu laatoto non hay'atan baadi buudihi jodagol makko ngol hasbu ma yashal alayhi embere no newrani mo en wata wide ko beni o jodorta ko selludo kerante oda ko none no permirta nawnare makko nde woyo jodorno lianna sharia sabuno sariya lam yatlubu minhu o dabbirale mo qa'adatan khassatan jonde hertinde haalande mo special ko beni o jodorta fa kayfa qa'ada none wono jodori jaza hara hino tagi fa illa mi yastati stayoni hebali fere wawali al maridu nawno don as-salata julu gongol qaidan mo jodi konno warrata kadi bi an shaqqande tidata alayhi e makkal julusu joda gongol mashaqqatun tampere zahiratan feñude aw ajasa anhuma oronka dum few ranawi gol ko wawi de wondude tampere ko ta o wawata few fa no haray o do ko wadata yusalli ko yujula la janbi hore beccal makko nyamanga wa yakunu la tawajjahu yasma kongo ila al-qibla rano fewti ka qibla harakadi nayo fewtu hirnange wal afdal ko boni mojjude an yakuna konde walato to ala janbil ayman e do beccal nyamangal wa illam yakun silataki indahu kamakko man yuwajjihu bimana takko makko ommono fewtinamo ila al-qibla tifada ka qibla wala misati ta kadi le wawata at-tawajjuh fewtutogol ilayha ka qibla bi nafsi hore makko ata fewtande hore makko salla he yujulu ala hasbi halihi edo embere alhaali no o wawiri non ila ayi jihatin faade kala bange kala fewtande tashal alayhi ne wani ndemo yo fewtu don ko landa tun ko tawagutu on fukke fa idha lam yaqdir istaiwa wa ta'al maridu nawn don an yusalli nde julata ala janbihi e hore beccal nyamal wona nalu to ayyana alayhi haray to dikemo an yusalli nde julata joni ala zahari e hore ba makko yo walo ajjo jula watakuna lato rijilahu koyde makko den ilal qibla tayde fetu ka qibla mal imkan wondude newagol stay dum kadi newata ko si koyde den fewti hirnange manano ma nyamo yo o julu wa idha salla sijuli al maridu nawnu don qaidan himo jodi wala satiuta wa wata sujuda sujugol ala ardi ka hore leydi aw salla ma o juli ala janbihi ka becce makko aw ala zahari ma ka ba makko kama sabagano feqqirino fa inna haray odo na yo sujju kanewe makko dey na yo sujju e ngawlu hundey yumi u ko yo ebbura bi ra'si hore makko ndellir ko fi ruku on e o hawrina wasujuda sujuda on o nayande o joltina mo ya buri ruku on waji ala o wada al imaa ebbugongol li sujudi wonande sujudu ngo akfadara ko dum don buri joltude min al imaa di e bande ndellir ruku ka ruku wa idha salla sitayni juli al maridi nawn don jalsan himo jodi wa huwa tawakanko yasatihi mo wawili asujuda sujugol al ardi kawri leydi wajaba alayhi haray waddi kama dalika sujugol kaleydi de ko alda e bugol wala yakfi haray don yonatamo al imaa'u e bugongol wa dalilon ala jawazi do dagagol salatil maridi julde nawno don ala hadhihi al kayfiyya e dow ndi do baadiji al mufsilatu sertudi ma akhrajahu konko yaltini dum al bukhari imam bukhari wa al sunan yimbe sunna be min hadis imran imrde hadis imran ibn husayn radiyallahu anhum qala umaki kanat latinu bi am bawasir nde nawnare wietende bawasir ko nawnawil mola nangil fasaltu nabi amilandi ne la don jon sallallahu konno mi julirta fagala maki he salli qayman immo darda jula fa lam tasasi sawata fa salli qaidan julu ka jodido fa lam tasati sawata fa la janbi ka julu ka bekkema bi mana walo jula rawa zada nasa imam nasai beidi fa lam tasasi sawata don kadi fa mustalqiyan aw julu haraka wali do ajji la yukallifu Allah nafsan illa usaha sabu Allah fawawun kikim buri ko kiwawi ko wa huna ko dono yajibu waddi at-tanbih wadugol muhimme findingol
tentingol ala anna ma yaf'aluhu e wonde do e wonde kala ko huwi dum ba'dul marda yoga e nawno be wa man tajra lahum e bembe woni dogande dum e amadiyatun golleli e jarahiyatun tereyankoji fayatrukuna be accita salata juldande bi hujjati sabu dallinorgo annamno kambe la yaqdirun be wawata ala ada e salata e do tottugol juldande bi sifati kamalatin sabu sifatimmal aw la yaqdiruna ma be wawata ala alwudu'i e do salligi on aw li anna malabisahum ma no gasa wonde bornatere mabbe din najisatun ko sobudum o wayre dal kama ko ina dum nal i'dar imorde gantoji wa hada do fab khata'un ko faljere nani kabirun mawnunde li anna al muslima sabuno juldon la juzu law daganta ko tarku salati accutugol nde julde few noni woy al hal idha ajisa stayuni urunki o awali an ba'd shurutiha kay wadugol ga sartiji juldande aw arkaniya ma tugale juldande wa wajibata sunnaji juldande bal skoni yusalli yara ko julunde kayre waguto on ala hasbi hali do embere al hali makko on qala allah ta'ala la dali fattaqullaha mastata'tum hule alla embere ko wawdon ko wa ba'd al marda yoga enawnu be go njofobe maabe kudol allah ma iman manke mudum yaqulu inna idha shufitu stayuni misalli qadaitu salawati mi yobo yay julde allati den taraktade mi accuno mi wata julde nini yande misalli wo mi yobay wa hada jahal ndo ko majjere minhum immorde mabbe aw tasahulun ma wel sindare goddum em fo non ko gotum fa salatu julde den to sallande julete fi waquta e way kutumayro hasbul imkan embere wono ne winira ne worani julowo ko julirayno wala juzu dagota ko ta'khira nettingol de an wagti aga e waqtu mayra fayan baqi ko hani al intibahu li hada ko fi findingol dum mojja humpita mojja wattan bi e findingol alayhi e hore mudum tentina wajibu hina waddi an yakuna de latoto fil mustashfiyati kalabtaniji e taw'iyatu diniyya ko ɗum woni tindinayɓe fi dina kan ɓanginayɓe fi dina kan wa tafaqqudil ahwal e ƴewtagol wa tafaqqudin e ƴewtagol e hawalil marda alhaaliji nawnuɓe ɓe min nahiyati salati immorde alhaal nde ɗo julde na fiwigol tun ilana ɓuɗen mo kalabtani o wata imma dow juula no gasa joni o wawino imma dow juula kono ko sawni ɗen taskade tawi woni hiɗen esuyude wa gayriha koyna ɗum min alwajibati immorde peeji waɗɗinɗi ashari'iyata shar'i min alwajibati immorde waɗɗiɗi ashar'iyati sharia yankoji allati ɗin humɗi andanɗa hoorema bi hajatin hiɗi wonde e haaju e dalil humɓe kamɓe bi hajatin hiɓe alhaali bi mana hiɓe hatto jini ila bayani a faade ɓanganduye ɗum wama sabaga e konko additi bayana o ɓanganduye mum huwa ɗum fi haqqin ko e nder haqqe min ibtidai sala man ibtada sala on fuɗɗitito julde nde maduran ko ɗum woni hara ko jogiiɗo nganto wastamarra bi duumo e makka ludru nganto ngon ilal faragh ha gasa few min gayne min hay morde ɗen ɗo golle wa amma man ibtada'aha amma on fuɗɗiɗo ɗum wawa on yaqdiru tawahi mo wawi alal qiyami e dow daragol ngol summa tara alayhi al ajaz summa tara refti yana alayhi or makka al ajaz ronkere nden anhu e fi waɗugol ɗum am ibtada'aha ma o fuɗɗo ɗum wa huwa tawa kanko non la yastati'u al-qiyam o wata darade thumma qadara alayhi refti o wawa ɗum daroya gongol fi atnaya nder tumbere julde nden aw ibtada'aha ma o fuɗɗora julde nden qa'idan hara ko jooɗi thumma ajiza refti o ronkoya joɗago anil quudi joɗagol ngol fi atnaya ka tumbere julde aw ibtada ma o fuɗɗorande ala janbin e dow walagol thumma qaddara refti o waawaya alal quudi joɗagol fa inna fi tilkal ahwal andoni ɗi alhaalaji ɗi yewtuɗen ɗo fab yantaqilu ilal haalati
heɗi egga yafade alhaali almunasabati hawrodirɗon lahu e muɗum shar'an ka sariya wa yatummuha timmina islam on alayha e hoore shari'aji ɗi wujuban no waɗɗuri li qawlihi ta'ala sabu daalol Allah fattaqullaha mastata'tum fayantaqilu o eggay ilal qiyami o yaha e daragol fayantaqilu eggay ilal qiyami yaha e daragol man qadara alayhi kala wawɗo daragol ngol naafi wigol o fuɗɗorno walagol ma fuɗɗorno joɗagol wayantaqilu eggay kadi ilal julusiha e joɗagol man ajisa kala ronkuɗo anil qiyami daragol ella la fi athna salati ender man to e julde nde wa hakada koni darsuji ɗi woni yarude wa in qadara say woni o wawoyno alal qiyami e dow daragol seeɗa wal qu'udi e joɗagol walam yuqaddar hoddiraka walam yaqdir o wawali kan ala ruku e dow waɗgol ko sujud fa innahu no kanko wiɗen yumi'u ko yo eɓɓubira asi hoore makko nden mbiru koye sabu ruku on qa'iman hara ko o dariɗo wa yumi'u o eɓɓa kadi bi sujudu on qa'idan hara wasi ko o joɗiɗo liyahsula al farqa fi yo heɓu ko wiyete kon différence baynal ima'ayni hakkunde eɓɓandeji ɗin ɗiɗi hasbul imkan embere bimana jombidirgol hasbul imkan embere no newrani mono walil marid no wadani nawon ɗon an yusalli nde o julata mustalqiyan hara ko ajjiɗo ma qudrati wondude wawgol makko noon alal qiyami e dow daragol e hoore hino alal qiyami e dow daragol idan on tuma qala lahu tabib o ɗo wi'animo qala lahu wi'animo tabibun nyawndo muslimun walil marido no wadani nawon ɗon an yusalli nde o julta mustalqiyan hara ko ajjiɗo ma qudrati wondude wawgol makko alal qiyami daragol ida qala lahu si wi'animo tabibun docteur jo muslimun julɗo sikatun hoolaɗo wonde la yumkinu newotako mu dawatuka e ko ɗum woni nyawndule maɗen lekkele ɗen illa ida sallayta sona juula mustalqiyan ko a waaliɗo mi mana la yumakkinu newantako nafata moƴƴatale goy newantako ko ɗum woni e mu dawataka nyawu maɗa ngun illa ida sallayta sona juula mustalqiyan ko a ajjiɗo kono hara mo wawi darare kon tawi ko docteur jo hoolaɗo woni ko yewti ɗum aray mo wawi walade o juula lianna nabiya subhanahu wa ta'ala sallallahu salla o juuli jalisan ko joɗiɗo hina jahasha saqqahu tuma nde barminano ko ɗum woni sengo makko ngon awale goyi ɓe senga ɓandu makko ndu wa ummu salama kadi tarakat o accutuno assujuda sujjugol li ramadin biha ko ɗum woni sabu nawnare wonnode e maɓɓe wa maqamu sala ñinnugol julde nden fil islam ka nder islam azimun ko mawnu ɗum fayetulabu ɗum no ɗaɓɓiramnal muslim immorde julɗon balsi ko woni yata hattamo hino siña tampa alay he hoore makko an yuqima ha nde o ñiɓata e julde nden fi haali siha e nder alhaali mo o selli on wa haalil marda e alhaali mo o nawni on fala tasqut anil maridi fukkota ko iwa e nder e jungo nawnu ɗon nde ɗo julde lakinna sukon tun kanko salli ha o juulayde ala hasbi haali e dow embere alhaali no o wawiri noon fa yajibu no waɗɗi allah muslimi e dow julɗo on an hafiza nde o renoto alayha e hoore julde nden kama amarahullah wono allah teddurto ɗum yamiri noon waffaqallahu ljami yo allah hawrindin en dendangal lima yuhibbuhu konko kanko allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi ɗum wa yardahu o yarla saniyan ɗin mum ɗum e maɓɓe salatu rakib ko julde waɗɗiɗo julde voyagerjo wa min ahlil adar no jeeya e yimɓe jogiiɓe gantoji ɓen arrakibu waɗɗiɗo voyagerjo ida kana so tawi woni o laatike yata adda himo lorrora bi nusuli sabu jippagol makko li salati fi juulugol ngol alal ardi ka hoore leydi oɗo kadi bi wahalin sabu ko wiyete kon wahal aw matarin ma ɗum sabu ndiyam aw ya'jizu ma o ronka ani rukubi waɗɗagol ngol wa idha nasala so tawi woni o jippike aw yakhsha e bimana aw ya'jizu ma o ronka ani rukubi fi waɗɗoyagol
wa idha nazala stayuni ujippike aw yakhsha ma hula fawata rafqatihi perdugol nafoore makko nden moƴƴere makko nden yurmede makko nde o marno nden idha nazala so jippike hoytitoyta masalan place makko aw yakhafa ma hula hulana ala nafsi wonki makko kin idha nazala so jippike min aduwin immorde ayɓe aw saba'in ma ɗum bonoji kulle burure ñamayɗe fa fi hadhihi al ahwal woni nder ɗi alhaaliji ɗo yusalli ko yo juul ala markubihi e dow maɗɗateri makko ndin ka hawre oto maka moto ɗon maka avion ɗon maka ngeloba ɗon min dabatin immorde daɓe wa gayriha e ko hina ɗum ara yo juulu hoore ɗon wala yanzil ila al ardi o jippotano ko faade ka leydi wala yanzil ara o jippotako ɗon ila al ardi faade ka leydi li hadisi yala bun murra sabu hadisi o ɗo anna nabi onde annabajo sallallahu alaihi wasallam inta haɗi ila madiqin faade ɓittendi huwa kanko wa sahaba o ɗimmo makko ɓen wo anna nabi sabannabajo sallallahu alaihi wasallam intaha ko ɗum woni o hatti ila mudayyiqin faade ɓittendi wo kanko sahaba e sahaba makko ɓen wowa tawi kanko ala rahilati mo kawre mbaɗɗeteri makko ko ɗum woni wasama min fawqihim kammu ngu hino sengo dow maɓɓe wal bullatu ko wiyete kon kordo lingel min asfala minhum hino e sengole koyɗe maɓɓe fa hadarati salatu julde nden tawa fa amara ɓe yamiri almuaddinu noddinowo fa addana o noddinowo gama ɓe dari summa taqaddama rasulullah sallallahu alaihi wasallam refnelaɗo allah seni ala rahilati hore mbaɗɗetere maɓɓe ni fa salla bihim ɓe julni ɓe yumi'uhimo e ɓayima an e yeɓɓugol yaj'al mo waɗa sujuda sujudere nde akhfada ɓurde joltude min ruku idi ruku o rawa ahmadu at-tirmidhi wajibu no waɗɗi ala man yusalli e dow on juulo no waɗɗimo andugol al faridata farilla on ala markubihi e dow ko waɗɗi kon lewdirin sabu gantoma sabaga ko ɗum woni ko mimma sabaga e morde kon ko aditino on ɗum an yastaqbilal qibla nde o fewtata ka qibla in istata'a tawi woni mo wawi li qawli ta'ala wa haythuma kuntum kala kalati ɗon fawallu wujuhakum shatra wa yajibu ina waɗi ala e makko fiilugol lugol ma yaqdiru kala ko hattani o tagana ala e muɗum min ruku'in wa sujudin immode waɗugol ruku waɗugol sujudu wa ima'in bihima e ɓugol ɗi wa tamaninatun e deƴugol wonki li qawli ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa ma la yaqdiru alayhi konko tata o wawata waɗude e muɗum la yukallafu bihi ara o fawaka ɗum ɗon wa in lam yaqdir so tawi woni o wawali ala istiqbal al qibla e fewtugol ka qibla lam yajib ara waɗɗaki ala e makko istiqbal a fewtugol qibla o salla ko e juula ala hasbi haali toujours wiɗen e hore embere alhaali makko o wa kadalika ko noni kadi rakibun waɗɗiɗo idi ta'iratumane tawno wa kadalika no rakibu ta'irati waɗɗiɗo avion oɗo kadi salli o juula fiya ka nder avion ton bi hasbi istita'ihi embere no o wawiri noon min qiyamini morde daragol wa qu'udin e joɗagol wa ruku'in e waɗugol ruku wa sujudin e waɗugol sujudu aw ima'in ma ɗum e ɓugol bihima majji kanji ɗiɗi bi hasbi istita'atihi embere nafoore ko ɗum woni ɗoftagol makko ngol ma istiqbalil qibla wondude fewtugol ko ɗum woni qibla on li annahu sabu ɗum mumkinun awa legoy ɗum ko newi ɗum ko newani ɗum boyi salisan tataɓunno salatul musafir ko julde oɗo voyageur ju non joni min ahli al a'dar hino jeeya e yimɓe jomiraɓe gantoji ɓen al musafir voyage o fa yashra lahu hino sar'inanama ko adi kon qasru salati raɓɓindirgol julde arrubaiyati juuletende nayi nden fana alan sara geeƴe ila rak'atayn artira daɗɗe ɗi kama dalla ala dalika ono tindinirno ɗum alkitaba deftere nde wa sunnata e sunna wal ijma e fottanegol qala allahu ta'ala alati tow ɗon o dal ya wa idha darabtum siɗon yawde filad falaysa alaykum junahum an taqsuru min as-salah wan nabi nelaɗo alah sallam lam yasil o heɓirta lam yasil o heɓata fi safari nder voyage on
إلا قصرا سونا رأبين دينغول قصر رأبين دينغول أفضل من والأسر إلا قصرا سونا رأبين دينغول والقصر رأبين دينغول أفضل بوري موجود من الإتمام دي تيم من غنغول في قول جمهور العلماء ender kongo di jomiraɓe gande majorité jomiraɓe gande ɓe mo fi sahihain naari ka bukhari ka muslim furidati salatu julde farlama rakatain fa agarrattu furidati salatu julde nden farlama rakata darde ɗiɗi fo qirrat nde ñiɓinama salatu safarin ɗen ɗon darde ɗe ñiɓinama ka julde voyage wa zidu ko ɗum woni awa ɓeydama fi salatil hadari ka julde mo wondiral ka tawa ɗon ka suudu qala ibnu umar abdullah ibn umar wi salatu safari julde voyageur jo o rakatan ko darɗe ɗiɗi tamama gayre kasirin timmingol ko tawata wona salatu safari julde voyageur jo rakatani ko darɗe ɗiɗi tamama ko timmingol gayre kasirin ko alda juutingol wa yabda ina fuɗɗo algasra huɓere nden bi khurujil musafiri sabu yaltugol voyage wa yabda ina fuɗɗo algasru raɓɓinɗingol ngol kanko voyageur jo bi khurujil musafir sabu yaltugol voyageur jo o min amiri baldatin immorde e wurnutugol leydi li anna la sabuno allah aba daginani abahal gasra ko ɗon o yamiri fi kubeje ɗen afwan la yakunu wiɗen lianna la sabun allah abaha o daginani algasra raɓɓinɗingol ngol liman daraba wonande on wonɗo yahude fil ardi ka leydi wa qabla khurujihi ko adi yaltugol makko min balde ka leydi makko la yakunu dariban wona yo wonu yahowo fil ardi ka leydi wala musafiran wona voyageur jo wali anna nabiya wonde annabajo sallallahu alaihi wasallam innama kana ande ko laati ko siri mo raɓɓindinani julde nde ida artahala ko so tawi woni ɓe hirndi wali anna lafza safar e wonde no konngol voyage gongol manahu mana mum al isfar ko bi mana ko huncugol humpita ay al khuruju ko yaltugo ila sahara yakat sahara yuqal no wiya safaratil mar'atu sunnajo on voyage an waji ya gayo modi makko idha kashafathu ko ɗum woni ko so tawi woni fa idha lam yabruz taywni o feñal ila sahara kasara allati on yankashifu motawata huncoto iwa fiya makko min baynil masakin imorde hakkude miskinaɓe lam yakun musafiran no wonal voyage wa yukassiru almusafir voyageur jon raɓɓindina o ɗuyta salata julde nden walaw kana hay so tawi woni o laati ka yatakarraru safarahu bimana himo fillinade voyage makko on kanko golle makko ko yaha ara hay so tawi woni ko ɗum Salihu Fawzani inni hara e fo e mum o raɓɓinɗina julde makko nde fa inano kanko yajuzu lahu harayno daganimo kadi aljam'u moɓindirgol ngol wa huwa ɗo rukhsatun ko newende newinanandemo ko newende aridatun weɓitanindemo yaf'aluhu huwayde indal hajata yaf'aluhu o gollayde indal hajata sanga haaju may représenti kama ida jadda wana woniri noon kadi so tinnike bihi e muɗum assayra yaadu ndun kama ida jadda bi wana woni noon so tinnori ɗum ɗon kadi assayra yaadu ndun lima rawa sabu ko filli ko maadu radiyallahu anhu anna nabiya wonde annabajo allah sallallahu alaihi wasallam kana ɓe laatake fi gaswati tabuk idirtahala tumande hirnduno ari qabla zaykhi shamsi tumande ɓe hirnduno ɓe ari ko adi nange nge mutude akhara zahara ɓe laati ida irtahala so tawi woni ɓe voyasude qabla zaykhi shams ko adi nangen oñade fi dirtugol akhara zuhra ɓe nettinay fana on taw hatta yujammi'ahu ha ɓe mo hawtindiro e fana on ila lasri alan saran wa sallihima ɓe julade kanji ɗiɗi jami'an nde wotere
وإذا ارتحل استيوني بفكتي أو دكدي بعد زيخ الشمس باو ديرتقول نانجي صلى الظهر بجولة فنا والأسر جميعا ثم سار رفت بيها وكان لاتي يفعل مثل ذلك إن هو صفة في المغرب كفترو والإشاء كجيجي روى أبو داود. وإذا نزل سجبك المسافر فياس جو في أثناء سفرين فياس مكون للراحة في فوتاغول فالأفضل لو كبولون عندكوي أن يصلي كل جولة كل صلاة كل جولة في وقتها كوقت مير قصرا رأبين نقول بلا جمع قال داء هاوت نديرغول fana alan sarama futuro geje ba subaka kanyun nokko ala konde hawtindirte e mudu o ibawi no dagani al jam'u kadi hawtindirgo bayna zuhra konde fana wala asri alan saraw wa bayna al maghribi konde futuro wal isha geje den lil maridi wonande nawno do alladi o yalhiquhu moni yengude e mudum awlego hewtitido dum hebe tarkel jam'i sabu accugol mobondir hawtindir gongol mashaqqatun tampere. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد بن تيمية أماك وإنما كان الجمع أندو كلا تتومو وندير غونغول لرفع الحرج كسبو إتغول إترن عن الأمة غاي مفتدن فإذا احتاج سبهاتو جيني الجمع هاو تندير غونغول جمع ويبهاو تندير ولا حديث جدن كلها يدون كلها دفف ما يتدل دتنين على أنه يدو كونتون يجمع في الوقت على أنه يدتون وقتون يجمعهم موقندر في الوقت كوقت في الوقت الواحد وقت غوتو لرفع الحرج في إتقول بيترن يعني أمتي غاي مفتي مكودين فيباح هنا داقي الجمع هاوتين ريغونغو إذا كان صلاتك في تركه في أتقول منغو حرج بيترن سبو قد رفعه الله قم دي الله ومبانتري مع الأمة كدووني kordo kadi wadhalika dum yadullu himotindini ala jamil khairi do yimbe mojjere jal musafirina jam yadullu tindini ala jam o do moɓindirgol lil maradi non nawnare nde alladhi dan yahruju bittinande sahiba o wondi do mayre bi tafriqi sala alladhi lil maridi no wadani nawndo alladhi on yaharuju bittido yaharuju sahibahu bittino wondi do mudum bi tafriqi sala sabu ko don sendugol julde den kadi bi tariqil ula laawol aranongol wal ukhra sakkitorongol wa qala aidan umakat kanko Cheik Islam Ahmad bin Taymi wonde يجمع المرضى نون دو كدي نو موبنديray goy julde kama jaatu wono bidalika wono dum ardino sunnata ka sunna fi jami'il mustahabat ender denda nangal al mustahadatu ko doni jargabe be fa inna nabiyana sallallahu alaihi wasallam amara o yamirimo bil jam'i hawtindir gol julde ne fi hadisaini hadiseje didi hoy baahino dago kadi al jam'u mobindir gongol liman yajisu wonande urrun ko do tawdo wawata anit taharati fi salligagol salligana golli kulli salati wonande kala julde kama mbi won moni musalsalun chore bawlin chore bawle masalan aw jahin madum barmeji la yargaw damahu de tawata ala ilude ƴiƴam mudum dan awri afun madum tujjande da'imun duminde qiyasan ka eɓɓugol alal mustahadati e jargaɗo faqad qala alayhi salatu wassalam gomɗine laaɗo Allah makani li hemnata wonande nene hemna hina istaftata tumande o yi'uno ƴiƴam ɓessugo fil istihadati ka jargagol fil istihadati e nder jargegol ngol wa en ɓowiti so tawi woni a tiiɗi ala bimana a heɓi dole ala an to akhira zura nde nettinta fana o wata ajali asiri yawina ala sara o fataktasilina lotoɗa thumma tusallina refti jula zara wala asr fana yalan sara jami'an raka hawtindirɗi thumma ta'akhiri al maghrib refti nettina fun hirnange wataji alina wada alisha ko doni ge yeden ka ando wataji watajalina hawji non kan al isha ge yeden thumma taktasilin refti lotoɗa
ko do sunnaji ne laadon ma kande wa tajmi'ini mawbindira bayna salata nakunde julde den didi sa wawi dum a hebi dole dum fafalihu dum hare ko dum bulla bede rawa ahmad wa abu daud wa tirmidhi wa sahaha wa ibayinu dagani kadi al jam'u hawtindirgol bayna al maghribi wal isha kunde futuro on e geje den khasatan no hertori khasatan kanyon tulle golli husuli e matarin sabu hebogol tobo ndiyan saaja haale kammo jogondira ya balla thiyabe tata bubbina chonci watujidu waddina ma'ahu wondude mudum e watujidu tawa heboto ma'ahu wondude yawo ka julide en wondude ndiyan ama shaqqatan tampere li anna sawna nalada alayhi salatu wassalam jama'u mu'mindiri banal arabi hakkunde arabu ben walli shaage yeden fi laylatin e tahidatin ender jemma laabudo وفعله هو دون كد أبو بكر وعمر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز ندقو الجمع بندرغونغول للوحل الشديد ونند التي دو وريه هندو الشديدة تيدو الباردة بوبون في الليلة الظلماء كدون اندر جمع جنيك بتودي ونحو ذلك اكو نندي تتاينو وإلا ما يكون سلاتك المطر تبونغون نازلا هنا جيبادة في أصحي قولي العلماء اندر كبور سلو دكون يكون قدي جومي رابع غندب وذلك كدون أولا بري وذلك كدون دو أولا بري هندو من أن يصلوا دين بجولة في بيوتهم كجود كودي مأبه بل كنت ترك الجميع أكيغول هاو تندر غنغول ما صلاتي اندر وندو دي جولدنين في البيوت كجودي بدعة دون كو بدعة مخالفة لوتون لدول سنة سنة لا دل إذ قد السنة سنة أن تصلي الصلوات كند جولة جولة دين الخمس جوي في المساجد كجولة جماعة جولة جماعة وذلك كدون أولى برهان من الصلاة دي جول قول في البيوت كدوني كدر كودي باتفاق المسلمين وندو دي فتن يقول جول وناوي دي كو بيا ويدum وصلاة جولة دين jam'an ino moɓindire wassalatu julde nden jam'an ko nde julde jama fil masajidi ka julirde awla ko den ɓuri hande min as-salati di julde den fil buyuti ka cuuɗi mufrigatan hara ko de sertude bittifaqi wondude fottanegol ala imati horeɓe alladina ɓen yajuzuna daginoɓe aljam'u ko wiyete kon yajuzuna ɓe no dagina aljam'u hawtindirgol كمالكي والشافعي وإمام مالك الشافعي إمام أحمد انتهى كدون ونكو هاتي ومن يباح له كلا دغنا نادو الجمع مو بنديرغول فلافضل لو كبري مو جاند ان يفعل كنده هو الارفق به كبري مو نوانade ومن جمع تاخير امرده مو بنديرغول نتينغول او جمع تقديم ما مو بنديرغول ادنتينغول فلافضل كبري مو جدنون بأرفة جمع التقديم كسبو اندغول كدوني اردان دماونو ندن بين الظهر والعشرة كنا فنايون كدوني إيران سراون وبمزدلفة وبمزدلفة مزدلفة أفضل بري مؤجدة وبالمزدلفة على أفضل كبري مؤجدة جمع تأخير كجمع نتنقل بين المغرب يكون فترون والإشاء جاية لفيدي عليه الصلاة والسلام سبقول قلون لا دالون وجمع تقديم وجمع تقديم جمع أدنتينغول بعرفة كعرفة لأجل سبو نون اتصال الوقوف هبغول درغون دونغول وجمع أمو بندريكا دي التأخير وجمع تأخير ودغول جمع نتينغول بمزدلفة من أجل مواصلة السير سبو كونتينغول يوكي رياض نو إليها فاده إمودو وبالجملة فالجمع موبنديرغول بين الصلاتين كن جولدين ديدي في عرفة كدون اندر اندغول في عرفة كعرفة ومزدلفة كزول مزدلفة هاوتنديرغول جولدين دون سنة دون كو سنة ويدوم وفي غيرهما اكوهنا تنامج وفي غيرهما woni mu'minirgol tana majji hedditiɗɗe mo bahun ko dagi ɗum ɗo na sunna kono hino dagi yafalu indal haja ɗum hino huwe sanga haaju muɗum présenti wa idha lam tada ilayhi hajatun stayuni ɗum noddali faade
وإذا لم تدعو إليه استيوني دون ندال نو حاجة حاجو هاوت غونغول هارا جولي تي وقتو غوتو فلافدل كبوري موجاند المسافر فويا سوون أداء كتوتغول كل صلاة كلا جلدن في وقتها كوقت ميره فالنبي أنا باجل صلى الله عليه وسلم لم يجمع أمو بندرال وهاوت ندال في أيام الحج نيلاد حجودين جلد إلا بعرفة سنة كعرفة مزدلفة ولم يجمع أمو بندران جلدن بمنا لأن سبنون نازل لأن سبكان نازل أوير وجب أوير وإنما كان أن لا تجمع أمو بندران إذا جد بيسر كستيون يادنو هنو بيتمو هذا نسأل الله دين ترو على الجميع دين دانغال التوفيق يورون دينغول للعلم ونند غندال النافي نفاينغال ولا عمل صالح غول مودي رابعا يبون صلاة الخوف كجلد كلل تشرع هنا سارئنا صلاة الخوف جلد كلل في كل قتال إكلا جهاد مباح دقيني كقتال الكفار كدوني ونورغل هفراب به والبغاة والمحاربين إبادو مرتبه لقوله تعالى إن خفتم سيوني وهولي أن يفتنكم لفتن تاون الذين بين كفروا يدبه وقيس عليه قيساما إقام يهورم الباقي كويدتكم ممن يجوز إمرد دغني دون قتاله هبغل ولا تجوز دغتاكو صلاة الخوف جلد كلونغول في قتال اندر نيور محرمين كدوني نيوتونde في قتال اندر جهادي محرم حرموندي ولا تجوز دغتاكو صلاة الخوف ودغول جلد كلول في قتال محرم اندر جهادي حرموندي تجيان ko harmundi haray don waguton julde den wadatake julde kulol parce que jihad ni wonare ko nen sandi ka Allah subhanahu wa ta'ala bi maana ka din islam ودليل على مشروعية الصلاة أسر إن قل جلد الخوف كل الكتاب القرآن والسنة كسنة والإجماع وفتنا قال الله تعالى إذا كنت صلاتك فيما كنا ما بفاقم فقمت لهم الصلاة فلتقم يؤم طائفة فدق منهم ما بمعك وندما وليأخذوا يبجوك تكوني أسلحتهم أرمجي ما بتسوكين فإذا سجدوا سجي جولي أولئك فليكونوا يبين لون أرلاتهم ورائكم باومون والتأتي على طائفة من القرآن دي أفد لم يصلون دي جول فليصلوا يبجول ما كونوا ديما وليأخذوا يبجوكتون حذرهم أرموج ما بيدين تردين وأسلحتهم أرموج جانيني قال الإمام أحمد رحمه الله صحة نسل صلاة الخوف جلد كلل أن النبي قد يتانا بجل صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه إمرد جيك جوي الحالي جوي أو 6 ما جيغو كل عدد فكمون جائزة قدون هنا داقي فهي عند جلد كلل مشروعة كن سهر إنان في زمنه كجمان نلاد عليه الصلاة والسلام وتستمر كن دوم تون كدي مشروع وتستمر كدوم تون كدي مشروعية أسر إن قل ميلو إلى آخر الدهر هكذا كتر جمان هاي سوى بقوي إسالي كان يمو بندير تاجول دنما هاوت ندير تاجول دنما رابين دينتا وأجمع هنا فتني على ذلك يدون الصحابة صحابة وسائر الأئمة هوري إبن إمام بن نيو ما عدا خلافسا قليلا لا يعتد به ما عدا كونكو تاوتا هنا خلافسا بفما لخلافسا قليلا سيدا لا يعتد به دون كونتا تاكي مودو وتفعل هنا قول صلاة الخوف جلد كلول عند الحاجة سانغ دي حاجة مودو يعني إليها فادي مودو سفرا فتك كفوياسي وحضرا فتك كتواك كجودا إذا خيف استيوني هلام هجوم الأدو ينسقل أيبين على المسلمين يدو جلب لأن المبيح لا سبق دغني كندون هو الخوف كلون ولا سفر ونافياسيون
lakin skon salatul khawfi julde kulongol kadi fil hadari ka tawaɗon bi mana ka wona ɗon ka gallire mum la yuqsaru raɓɓin ɗintake fiya e nder mayre adadi rakate embere darɗe ɗen wa innama tugassar andu ko raɓɓinite fiha e majje sifatu salat ko sifa julde nden to bi mana ko pratique e darɗe ɗen wa salatul khawfi julde kulongol fi safari ko voyasi yaqsuru hino ɗuytade tun fiha e muɗum adadu raka'ati ko ɗum yoga e ruku'uji idha kana stayuni latike raba'iyatun julɗe ɗen ko naynayiyankoje wa taqsuru tata hino raɓɓinɗine fiha e nder ɗen naynayiyankoje ɗon a sifa julde nden wa tusra no sarina salatul khawfi julde kulol nden bi shartani sartiji ɗiɗi ashartul awwal sarti ara noon an yakuna ko nde laato aladu ayɓe ɓen yahillu ko dagiɓe qitalihi waregol mum kama sabaqa no feƴƴiri noon ashartu thani an yakhaf ko nde hulata hujumahu ñusagol ɓe allah muslimina hoore julɓe hedditi ɓen haala salat ka alhaali julde li gawlihi ta'ala sabu daalol allah teɗotowo ɗon in khiftum sayon huli an yaftinakum fi wata fitiyon alladina ɓen kafaru yedduɓe wa qawli dal makko nokko waradda alladina kafaru uruti ɓen heferaɓe falam law taghfulun wadda alladina yelade ɓen kafaru yedduɓe law taghfulun haram wersindoton an asli atikum ermuji mon jani ɗi wamti atikum e miranji mon ɗi bimana matériel ji mon ɗi fayamiluna alaykum ɓe ara ɓe oño mon ɓe ataka ɓe jatta fop maydatan wahidatan oñande wotere kono menen kadi men faami ɗum wa min sifati salatil khawf no jeeya e sifaji julde kulol ɗin asifatul warida o sifa jolɗo ani nabi ko ƴetta nabaji allah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sahal e hadisi sahal bun abi hushmata al ansari radiyallahu anhu wa qad ikhtara imam ahmad gomɗi imam ahmad suɓike al amal biha gollirgol o sifa ɗo li annaha sabu koɗo ashbaha ɓuri nandude bi sifatil madhkur e sifa jantaɗo on fil qur'an al karimi ka tedduɗo wa fiha hino woni e nder majji ihtiyaton ɓe inni wa qad ikhtara gomɗi suɓike al imam ahmadu al amal biha gollitirgol ɗum ɗo li annaha sabu ko ɗum ashba ɓuri nandude bi sifatil madhkura e sifa jantaɗon fil qur'an al karim ka qur'anare teddunde wa fiha no e muɗum kadi ihtiyatu renagol li solati fi julde nden wa ihtiyatun e renagol kadi lil harbi fi gere o wa fiha no e muɗum nikayatan ko ɗum woni kadi ka yaggingol bil aduwi ayɓe ɓen wa qad fa'ala alayhi salatu wassalam goɗɗo nelaɗo allah waɗi hada solata nde ɗo julde fi ghazwatin tawata wona e nder jihadi e data riga e jomiraandi bulle wa sifata sifa kam woni ɗon billati maahu no ene sifa konko wondunoɗa e muɗum ɓe inni وقد فعل عليه الصلاة والسلام قلنا لا دلهم قل لي هذه الصلاة ندو جلد في غزوة رقائي كدون كجري رقائي وصفتها صفة ما يرون كما رواها سهل كون سهل في اللورن هي دون أن طائفة نفدقو صفت نسفني مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة نفدقو بجال أدوي بدري بفيتو ندي هلا أي ببين فصلى نلا دو جولني بالتي ندين فد معه وندو ديما بركة دارند ثم ثبت رفت بتبت قائما هي بدري واتموا بياتم من لأنفسهم هورم ثم انصرفوا رفت بونكتي وصفوا بسفنوي وجاء أرتيال أدو وجاء هل أدوي هلا يسوع بين وجاءت على الطائفة الأخرى عند أفد فصلى بهم نلا رجلني بندن أكد ركعة درد التي نبقيت هدني دبه من صلاتهم مد جلد ما بينهم ثم تبت رفت بتبت جالسا كبجودي به واتموا لأنفسهم بياتم من نهورهم ثم سلم بهم رفت وسلمنا به فهو متفق عليه ومن صفات صلاة الخوف نجاء صفاجي قدوني جلد كلون ما روى جابر أن حديث مهم جابر في اللي قال ما شهدت متوامى مع رسول الله وندرنا الله صلى الله عليه وسلم
salatul khawf ko tegon julde kulol fasafafna min saffini saffe yidi wala do tayabe ben baynana wa baynal qiblati nakuna min qibla o fakabbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam habbiri fakabbarna min habbiri thumma raka raftu adruku wa rakana min adruku jami'an ndo foko men den dangal thumma rafa rasa rafti ko do woni bante war makko min ruku karuku wa rafa'ana ko do woni men banti jami'an den dangal summa in hadara rafti usuya bisujudi fi sujugol ngol wasaffi safel alladhi ngoyali kingol mo wa qala saful وقالوا يأسف المؤخر سقف وسكت رونغول تو في نار الدوي وانتنغول هلا داد أي ببن فلما قضى تمدغين النبي صلى الله عليه وسلم سجود رندن وقام الصفة صفة مودون ونيبي وقام دارو كان الصف صفر المؤخر سكتين ngol fi nahari la duwi hella ben falamma qada sallallahu alaihi wasallam tumande ne laadal longaini as-sujuda jul gongol waqama immo as-saff saffe wol alladhi ngol yali kingol be in hadara as-saffi bera be feppino ka saffe wol al-muakhkhar sakkitorol bi sujudi fi jul gongol fasajadu be jula thumma sallama rafne laado salmina sallamna men salmina men joni jami'an men den dangal rawahu muslim dum do ko sifago ومن صفات صلاة الخوف نجاء صفات جلد كل دين كما رواه ابن عمر كن كفيل عبد الله بن عمر قال ما صلى النبي صلوات صلى النبي ان لا الله جلني صلاة الخوف جلد كل بدا الطائفتين سبغوتل كدوني فدي بدا الطائفتين سبغوتل فدي جينيدي ركعتان درنده وسجدتان سجودي جيدي والاخرى عند درنده مواجهه هركون فيوتوتونde fi al aduwa ya ben summan sarafu refti ben do woncito wagamo be daro fi maqami ashabim e daro de dimmo be mabbe ben mugo bilina ko be fewtu to be al uduwi e haybe ben aduwi wajari ulaika be do fa salla bi min la do julni ben kadira katan darde thumma sallama refti o salmini thumma qada ha ulai refti be da yo rakatan darde wa ha ulai be da kadi ben kadi yo rakatan darde muttafaqun alai ومن صفاتي نجاء صفات مكودين ومن صفاتي نجاء كدي ومن صفات صلاة الخوف نجاء صفات جلد كلول أن يصلي دي جولة بكل طائفة ومن صفات صلاة الخوف نجاء صفات جلد أن يصلي دي جولة بكل طائفة كلا فد صلاة جلد جولة نهورم ويسلم بها سلمنا كدي هورم رواه أحمد أبو داود النسائي ومن صفات نجاء صفات صلاة الخوف جلد كلون لما رواه كنك في الليل قد جابر قال وما أقبلنا من فيوتنا من هجتنا لغوي مع رسول الله ونلين الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا هابا من لاتك بذات الرقاء كو إند نقرني كو اسم مكان قال أوي فنودي للصلاة جلد نودنا فصلى لا جلد بطائفة فددي جيدي بطائفة فد غوركاتين دردي ثم تأخروا رفت بنتني فصلى جلد بطاعتي فصلى جلد بالطائفة فد القرآن دي ركعتين دردي قالوا فكانت لا تني رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 4 دردناي وللقوم لا تني بيفق ركعتان دردي متفق عليه وهذه الصفة كودو صفة تفعل ونكون قولوا دون إذا لم يشتد الخوف سيوني كلون قلتي دال فإذا اشتد الخوف كلون قلتي دي بأن تواصل طعن نكو كتواتا هيوتاي يويرد لابور والضرب سوبير دون كافا كتواتا موادي لابور دون إما هيوتاي دو كافا كمو سوبيكا مناديك كهيوتاته كلون ويته تواصل الطعن والضرب إبيغل والكر إهيبيغل مو والفر يدقود دون هيويغا ولم يمكن توتا نواكي تفريق القوم سندقل مبين وصلاتهم جلد مبين على ما ذكر هراي إوني إدو كوكو جانتا دو
وهانا هرى يوني كدله وقت صلاة وقت جولد نسلو كو بجول على حسب المدو امبر الحالي ما بني رجالا فتكو وربه أو رجالا فتكو سبوبه وركبانا فتكو وديبه للقبلة فوتي قبلة وغيرها كوينا دون كو بجولتو يومئون بركوي تايب بيرد كدوني ركوع وسجود سجودون حسب طاقتهم امبر تاغاجي مابbe no be wawirino ولا يؤخرون صلاة بين تنتاج دون لقول تعالى سبدال الله فإن خفتم سنهولي فرجالا جولي دون سبود أو ركبانا ما دون ودي أي فصلوا جولي رجالا دون سبود أو ركبانا ما دون ودي والرجال كويته كون وربه جمع رجل كو بمعنى كو جمع إن لغور كو غوتو وهو الكائن كدوني وهو تاكان كونلادو الكائن كدوني كو وادو كائن على رجليه edo rijilai hore koyde mabbe de ala rijilai ko do woni hore tundaje mabbe de ma shian harahimo seppude awagi fan mahimo dari warukban ko wiete waddagol jam urakibin ko jam waddido ويستحب نويدا أن يحمل أندرون توما هندو مكو في صلاة الخوف إن الجلد كلول من الصلاة مرد أرمج مكوري ما يدفع به ما يدفع به كون كوا وتدفن ديردون النفسي ونكي مكوكين ولا يثقل هرا سكولنا كي لقوله تعالى سودار الله سبحانه وتعالى ومثل شدة الخوف صفة تيدو قول كدي كلونغول حالة الحرب الحالة دوغول min aduwin dum kadi ko immorde bi maana aybe be halatul harbi al hali dogogol min aduwin immorde aybe be aw sailun ma dum ilol aw sab'in ma dum bonoji aw khawfin ma dum kulol fawat aw khawfi fawatin ma hulugol perdi aduwin aybe aw khawfi fawatin ma hulugol futagol aduwin aybe yatlubuhu be woni dabbutude fa salli haray mo wajulde fi hadil halati wal hal do ko bana ko be waddibe aw ma shan ma ko be wombe seppude mustaqbilal qibla wa ghayri mustaqbiliha foti be fewti ko qibla ko don feti be feta yumi be ruku ko be turruku wa sujudu rernde ونستفيد أن نفطر من صلاة الخوف إمر جلد كلونغول على هذه الكيفيات دو دي مبادي يوتو دندو على جيبة هوني دي والتنجيم يؤبو دي الدقيق سيوندي أهمية الصلاة هم قول في جلد نم بمعنى اسبلوكو قول في ميري أهمية الصلاة في ونقول جلد نم مهم وفي في الإسلام كإسلام وأهمية هم مقول كدي صلاة الجماعة جلد جماعة بالذات سبجات إسلام تيجي فإنهما نديدي لم يسقطا كدون ديانالي ولم يسقطا دي فكتا كنجدي في هذه الأحوال دي دو الحاليجي الحرجة كدون بيتر كما نستفيد ونفتر تنكدي كما لا تمغل هذه الشريعة والشريعة الإسلامية إسلام ينكيجو وأنها أيوان دون دو أو كاريفور شرعت وسارين نام لكل حالة كالبيجي تودي كون دي الحالي ما يناسبكم كهورون دي تيمو كما نستفيد ونفتر تنكدي